Eba bakobye nti mba mulikola fumigation yeyo abaana mubafulumyamu mutafuwera n'abaana babeene mu abatomu mwinzo baleetera obuzibu kyetufuwera nsiri then okusaawa ndowooza kino batabalagira nakuba kaka tusaawa ekisiko by the way ensiri bweruma omwana weene ekuluma omusomesa kuba abakyala muba mubiteeteeyi mwamini yandiba akwesa entumbu kuba abaana aba sekendo basomera mu mpale empanvu ayire emikono gy'esaatu egiba mimpi n'obweni bana ensiri tudirwanise then agaadi agagali kulegamanga ago gona tugalwanise mu masomero soko kukyalira nga iwe uwo agaadi gali awo ensiri diri awo tibayita kubiikiriza ministry ebyobulamu awala ni ministry eyebyendegeresa mu bwangu bali kutandika okwenforcinga policies dino kuba bene masomero bakobye wanera balaga nti mubiidi Minister Muyingo aliko bana akaseera mutandika okulisa abaana obulungi amasomero abaana mbalisa bubi kusinzira ku bakugubale abatukobye nti ekiri kuleetera ensiri edo okunafuye ino abaana bano abatiinitiini bano dayatembi obwana buli eyo mbukukola figa iwo muzaire akana tikali kulya iwolika mbu akawala kange kalikola figa ensiri eidaka kuba kundiri so omwana aliye ate ni byali kulya mu birowoozeeku omubiri aguwe ku kino aguwe ku vitamins aguwe ku proteins aguwe ku carbohydrates emere yenda bulobo ofumbo tafumba kika kirala muwe kwiribwa ka greens kaliku wale bwakola atya kananasi akajuisi wano kaliwo kuba muchungo ogugona gwida kumwamba bwobigaita awalala omubiri gufuna amani sendi ey'abaana ministry eda kugirowooza kweno idukira bano buti bali kutambulira walala then sick base alina okudibaamu alina okuba qualified ate n'ekifo ekikyamirwamu kyona kirina okuba ekiyondo ekifo ekikyamibwamu kyona kirina okuba ekiyondo so bene masomero ebigambo ebyo mukulu Muyingo yabyogere nga minister ow'ebyendegeresa aye nga alitukoba ali in touch ni ministry ey'ebyobulamu ndowooza ensonga muditegeire malaria tutamutwala nga kyakusaagiramu kuba ali kutwitira abantu buli lunaku okuba kwasookerwako paka kwasembayo wetagala n'ekikolo kyayo